I posljedno, dobrodošli na video. Danas ću da vam pokažem kako očistiti C disk, C particiju, kako god. Znači, kliknete Windows i R u isto vrijeme i otvorite RAM. I pucate možda temp i izbrišete sve nepotrebne stvari osnovne, znači samo kliknete jedan folder ovdje i kliknete Ctrl i A. Kliknete Shift i Delete i izbrišete 232 itema koliko tu već ima. To se izbriše. Ako vam znači da se izbriše, samo kliknete Do this for all current items i kliknete Skip. Isto. I to vam je faktički to za temp. I samo kucate Prefetch. Idete u Prefetch. Ovdje piše You don't currently have permission to enter this folder. Kliknete Continue. Ali kliknete Continue neće nešto se dati svoj. Samo kliknete Continue i opet ovdje kliknete jedan folder i Ctrl A. I obrišite Shift Delete. I skutoramo Do this for all current items koji neće da se izbrišu. Idemo Skip. Sad možemo update. Dobro, imate već neki folder, naprijed imate local, imate local loop i imate raw. Ali tu su vam ne briše ništa s update, ako već imate neke nepotrebne file, vi to izbrišete. I to je faktički to od ovog tutoriala. I evo dokaz. Ćemo ovako naravno. Evo imam 51 GB, to mi je bar nešto očistilo. Imao sam 41 GB, to mi je bar nešto očistilo. Znači 51,2 GB su slobodne od 233. Tako da, to je to od ovog tutoriala. Vidimo se u sljedećem klipu.